आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुवैब पाउ मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाइरी राज्य सिंह हाइथोय सिंथोरबा एंटरप्रेन्योर अमदी इनोवेटर सिंह होना जमन्ना मणिपुर नोंगमदी मरोमदोम लेपचबंगम राज्य म ओरकनी केंद्र की शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन हाइरी मणिपुर की सगोल पोनी की मसागी हाइसिंगबा फजबा खांगब कनबा मदी थोइदोक हेंदोकपा गुण कया लैजै महूत मंत्री युमनाम खेमचानंग असि इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम हौदोखरे साइबर जागरूकता दिवस राज्य सिंह तोंगन तोंगन मफम कयादा पाक्सना पांगथोखरे अमसुंग नोंगसुब बेंगोल की माल बाजार दा खंगहौदना इचाउ थोरकपदगी मियोय निपान सिरे कयामना थीबा खंगद्री मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाइरी राज्य सिंह हाइथोय सिंथोरबा एंटरप्रेन्योर अमदी इनोवेटर सिंगना थवाय यावनो होनरिबासिना मणिपुर नोंगमदी मरोमदोम लेपचबंगम राज्य म सोइदन ओरकनी हाइबगी थाजब लैरे इम्फाल के चिंगमैरोंग लाइबा क्लासिक गांधे दा स्टार्टअप मणिपुर की स्टार्टअप कोहोर्ट अमसुंग स्टार्टअप रोड शो की एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी हौदोकपगी थोरमदा मुख्यमंत्री ना हाई राज्य सिदा पाइखलिबा स्टार्टअप प्रोग्राम की थबक थोरम सिंह माई पाकना संगसिल्ली मांगना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना स्टार्टअप की थौसिलसी इंग लिसिंग नि तरा तरुक हौदोखिबनी अदुमोइनमक फजक्रब थौसिलसी मणिपुर चनदन लेरमकी अदुबु बीजेपी ने लुसिंग सरकार राज्य से लेंगाक शासन हेक पाइरपदगी थौसिलसी मणिपुर चनहननब थबक लौखलक हौकी मांगना हाई इम्फाल ईस्ट की स्ट्रॉबेरी थाबा मियोय अमगी थबक थोरम सिंह उरुबदगी अपेन पोक्तुना मंगोंद लुपा लाख अनि की मना पीकी मदुगी तुंगदा था अम लेरगा स्टार्टअप की मखादा लुपा कोटी अमगी सेंथंग पीकी मसिगी मनुंग लुपा लाख कुंथ्रादी सिंगलोइदब सेंफमनी मदुगी तुंगदा मणिपुर स्ट्रॉबेरी यामना मरंग कायना फंगबा हौरखी स्टार्टअप की सेंफम असी सही खुदिंगी मथंग मथंग हेंगलक्तुना हौजिक्ति लुपा कोटी चाम यौरे We cannot depend only on the white collar job. Employment through various schemes like startup. Now since today I think we have provided direct or indirect jobs in the state in the last 5 years through startup more than 5,000. Through 5,000 then indirect employment also there. And above all this, now we are able to export. Now our tiny states once like a beggar we live. I will friendly say, चावल भी लाना है, दाल भी लाना है, जो भी लाना है, लाके खाना है यार परचेज कर। लेकिन अभी हम लोग साल में we are exporting 130 crores black rice हम लोग pineapples. नेचुरल फार्मिंग एंड डिजिटल एग्रीकल्चर हाइब हिरमदा केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह ना सभापति ओइदुना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुटांग ngasi पांगथोकपा मिफमदा मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन सरुक याकी मुख्यमंत्री के सेक्रेटरीट लाइब कैबिनेट होल्ड की थोरमदु हाक्थेंगना सरुक याकी तुंगद मुख्यमंत्री ना हाई मिफम अदुना डिजिटल टेक्नोलॉजी की खुटांगदा लौसुंग की थबक थोरम सिंह पांगथोकपगी अनौब लौसिंग ज्ञान कया फंगबंगम लै मसिना लेबाक असिदा मदे राज्य सिदा लौसुंग की थबक सिंह अनौब मायोन अमदा लाखनब होनबद चाउन मतेंग ओइरगनी केंद्र के शिक्षा मसुंग मपन थोरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन हाइरी मणिपुर के सगोल पोनी असिगी मसागी हाइसिंगबा फजबा खांगबा कनबा मदे थोइदोक हेंदोक मगुन कया लैजै इम्फाल की इरोशेंबद लाइबा सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दा ngasi मणिपुर पोनी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट इमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस हाइबा जाति थाकी वर्कशॉप हौदोकपगी थोरमदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुटांगदा न्यू दिल्ली दगी सरुक यारदुना डॉक्टर रंजन नाहाई भारत फंगलिउ पोनी मखल मंगा की मनुंगदा मणिपुर की पोनी असिगी टॉप टॉप मगुल लैजै मणिपुर यलहोंगैदगी लैजरक सवल कांगजै मसानादगी हौजिकि मतमगी पोलो हारिबा मसाना से हौरखिबने हाइबदु मालेमगी मियामना यानरब वाफम ओइरी आसाम की कसार खुंदारिबा मिटैसिंगना ब्रिटिश के शासन लैरिंगे मतमदा मतमदुगी ब्रिटिश ऑफिसर सिंगदा सगोल कांगजै सानाबसि तंबिखि मदुगी तुंगदा इंग्लिशिंग मचनिपान हुंफुमापनदा इंग्लैंड मसाना से ब्रिटिश ऑफिसर सिंग अदुन अमुक सानाबा हौदोखि सैथारोल कुंबाबदा मणिपुर के सगोल कांगजै सानारो सिंगा ब्रिटिश की टीम सिंगा कयार हन्ना सगोल कांगजै सानाखिबगी रेकॉर्ड थेंगनरी डॉक्टर रंजन नाहाई हौखिब मतम खरा सिदा सगोल की सजिक साफम सिंह हंथरकपदगी तांगलब मणिपुर के सगोल की मसिंग हाइनिंगाई लेतना हंथरकतुना सुबनगी सगोल लिसिंग अमा सुबना
मरफु मापन खक्त ngaire maramaduna manipur ge sagol poni yokhatnabagi damag masung makhoi bungak senduna thamnabagi damag rajya sarkar masung mari lenaba singna akan bathab lokhatpagi tangai phadab laire. It is a great pleasure to be with all of you in this national workshop on Manipur pony conservation and sustainable management, emerging issues and challenges, particularly with all those who have dedicated their valuable time and energy for the welfare of livestock, which play a crucial role for the socio-economic development as well as for ensuring a healthy living of the rural masses. Apart from this, horses, ponies, camel, donkey provides drought energy. Nambol Kendra ki oina laikai da sasi thorunge ni subtang kak ngasi Nambol Naurem da laiba panthoi bi harau bungda Shiksha Mantri Thongnokjum Basant Kumar haudokre thoromadu da mantri na tongan ba scheme sing mari lenaba card sing yan thoki miyam na sigum thorom sing pangthor ku matam da thoroktuna tongan ba scheme sing kana ba lawna na basu mantri na appeal tauki. Akashvani Imphal gi Regional News Unit ta Casual Editor launanabagi ayiba sanging parikya tha signi pan thangjin numita pangtok lagani. Imphal gi Palace Compound laiba Maharaj Bodhchandra College ta pangtok kadoriyo parikya si ayuk pung 10 dagi horga numit yung pung 12 phau chathagani. Khangalaba candidate single list officer sigi notice board All India Radio News Imphal gi Facebook page amasung Twitter AIR News Imphal dagi yengba yagani. Candidate sing namakoi gi Amit Card office matam da laktuna lawruba yagani hairi. Tabiriba Pausi, Akashvani, Imphal dagini. Mahut Mantri Yumnam Khamsa nanga Imphal City Convention Center da online building permission system haudokre. Thormadu da wangang bada mantri na hai ngasi haudok leba system asina yum sanabagi matang da ayab longna buhana bada miyam de hena lai thok halagani. Masina ka ngama matang manung da manung mapan faunu ubang mamong da yum sanabagi ayab pibang lagani. System asi haudok pagi damak Sip Town Planner amadi NIC ki kangbubu mantri na thagat phongdokhi. Thasi ki taramanga phawgi manung da mari lenaba sia sang sing thajilakpa architect singi manung da khwaidagi hana thajilakpa manga da lupa lising tara gi mana pigani hainasu mantri na lauthoki. Sri Khamsa na hai Imphal Municipal Corporation na konma pham da sarkar gi ayabu yaudri yum kai pangsha da sajan bagi thong sing tok trabadi yuar haba matam da chauna amanga ta thokpa madi ising chanpham leitabana singbai khudong chadaba kaya makha ta na thengnarak piyai maramaduna ngasi hangdok leba online system asi khudong chab lauduna miyam yum kai shabada sarkar gi ayabu longna na basu mantri na appeal tauki. Hadak laiba register architect singna online submission tawbada ai tang drama gi manungda submission taw top 1 to 5 dai balo pay policy tara gi mana bijagani kan ona biro aina thamjani loidana khoisagi sanadi ai dare Imphal manungi laiba building ayamba municipal corporation gi building permission yaudra pungsada dum sane sarkar sina online go packet ba hori si building bylaws yaudra pungsada sawasina yamna maung tahandaba degi drainage system da kaithanba degi hingonamagi athapal directaba palang national sarkwa sina kaim kana architect thok targadi asoba dongtiba nangado mayam slay dum sabini ba khudimona building bylaws si khanna online submission tawiro. Thobal gi DC complex laiba Council Honda ngasi World No Tobacco Day gi thorum pangthokre komsi sahi gi palan thorum ase gi thimdi tobacco threat to our environment haibasini. District Health Society Thobal sing nu pangthok thormudu dasar yarduna Jila Sik Deputy Commissioner A Subhas Nahai hidak mana sijnabana miyebe gi haksang da laina makhal kaya la annabu ga chogu maram oiri maramaduna hidak mana sijnabana haksang na mangjabagi matang da miyam paksana bab tahan baibasi yamna muktangai phade. School amasung college singa nangna laiba mafam singda hidak managi polam sing yonba thingnana ba mari lenaba department sing thabak lokot aning bagi apambasu Deputy Commissioner na phongdokhi. Campus they order when is a program university you want to composite food safety administration का करवाना इतना सुझाव है अगर सभी जितने ना हो इतने तो कोई मतलब इतना कौन-सी था वाला कोई फाइनेंशियल वाला इन सब की देने कोई अलुया वाला मतलब था वो मतलब मुझे कोई ब्रांच से रहा कहाँ की लोग से फाइन किया लगा लगी हमको क्या है वहाँ कंसर्न बंद हो गई सी अदुना कोई ना नाउ कोना तो मेन ऑफिस की ममा तो वो क्या फजल वो और उसी का ताले विरोध अदुना मसीह लगी आना कोई लोगों से भाई जगह खादा बदली है
district administration की साइड के लिए कोई लंबा के बंदे के आई जिंदगी ऑर्डर को जो के समय बंदे Cyber Jagrukta Divas ngasi second MR campus talaiba Kamzong Deputy Commissioner ga office ta pangthokre Thormada du sark yaraduna jila asigi Deputy Commissioner Rangnamai Rang Peter Nahai Cyber crime gi wathok kaya nongmonomo gi hengalak leba sigi yanglaga cyber awareness ki thorum paksana pangthoktuna miyambu bhap tahana bahon abatangai phade Hiram asigi matang da haksin lauduna kendra gi griha mantraloina cyber gi lamda miyambu bhap tahanba gi thorum Cyber Jagrukta Divas asi pangthokna na bawari pilauki bani Asiguma thorum sing pangthokpana miyamda digital transaction gi maramda hena khangan badasu sauna kanaba pigani sarkari karmachari singna matam chupada cyber crime thengnana bagi damak mikup nahum singna leina basu Sri Peter na appeal tauki Sursanpur District Administration sinduna Cyber Jagrukta Divas ki thorum asi tuibongda laiba mini secretariat ki conference hall pangthokki thormoda da wangang laduna jila asigi ADC Thilenlan Jol Gangte na hai shokot pagi khongjel galoinana internet sijanabag sang hengalak padagi cyber crime gumba anabu samisa kaya leptana thorkli maramaduna miyamda cyber gi matangda bhap tahanbagi thoromasi pangthokpani Kaksing District Police na sindunanga se Cyber Jagrukta Divas ki thoromasi jila asigi manungda laiba tongan ba police station singda su pangthoknaki Imphal gi Dem College of Teachers Education gi multipurpose hall da su ngasi Cyber Jagrukta gi thorom pangthokki Geological Survey of India, Nagaland amasung Manipur Unit, Rajagi Environment and Climate Change ki officials sing amasung Rajagi Relief and Disaster Management ki mihut sing yauba mioi nipana saba mihut kangbo mana ngasidagi nonegi mokham marang chingi chingning khai pham da thijin ba hokre survey team madubulu singliba Documentation and Research Officer A.K. Randip Kumar na aikoi gi pawmi da hai singning khai ba yauna mahausa ge ba chogu khudong tiba thodok sing thorak pat thengna na bagi damak darkar leba thabuk sing lokna ba mafam si da thijin ba lak pani Kaksing District Police Commando ki kangbo mananga si palenda sat awok sing sector boda nanthok tuna sian khina bo hana ramba car amanam duna kamalaga thibo magi thabuk chathabada heroine gram Chanipan Subnumapan mi aniga kona na para mi singa du polam singa dugulana na Kaksing Police Station da sinakre Amaromda alada amasung anjuman lelong ki volunteer singi matengalona na lelong police station na mi manga heroine number 4 ga kona na fare Marasida Bishnupur District Police Commando ki kangbo mana jiribamda ki khawpum lambi phawduna lakpa tata amadagi Bishnupur Forest Gate mapada sector buda yunganga madi biar kamarum phagat le hairi Council of Higher Secondary Education Manipur ki Chairman Dr. C.S. Sarat Nahari question assembly ba oza masa phawuna khumangam daba arubu wahang sing mahiroi sing da hangbagi thoina kanabulaite Lamlong Higher Secondary School amadi CC Higher Secondary School da Imphal is ki oza sing yoi ba che yengbagi matang da ngasi pangthokpa workshop amada sark yaraduna Dr. Sarat nawapumasi phongdokhibani manhai arubu wahang khurimak phajaba wahang nate habasi oza sing na khangma matam oire thormoda do oza sam kunthra rom na sark yaki Lamla ki sa usek singi tungi maraibak aikhoi khutta lai haiba timda humputare suba Wildlife Week ka mari lenna Sanapati Forest Division of pangthokki ba lai pa sangdumna ba rasana ibamasung slogan competition gi makok mathang tarba singda manamathum yanthokpa ki thorum ama ngasi pangthokre thormuru saruk yakiba Sanapati gi DFO D John Shan hai competition da jila asigi manungdagi tongan ba school kuni thoidagi lak mahiroi chamri kunna saruk yaki Akaswani Imphal gi pau tabiri Nongsu Bengal ki Jalpaiguri jila gi Mal Bazar da khang duni chau thorpar gi mi nipan sire kaya mana thiba khangdri ngarang numidang maphamadu da Mal Turel da gi pathorak pa ising na khang duni chau thorpar gi maphamadu da Durga gi murti thada balak pa mi sing thumjan khibani thodo do gi tungda yamdrab da mi nipan gi asibak sang fangle asemi gi masing hangalak phiba yai haina panari Gujarat Sathari ba kontratar suba National Games ki nupi ki football ki ahanba semi final da Manipur ga sangu tha sigi nipan gi ayuk pung mapan makai da thengnaragani ani so semi final na numera sigi nungthil pung ahum makai da Tamil Nadu amasung Odisha na sanagani aroi bada marwayo pau amu hanna Mukhyamantri Nongtham Biren Hairi Raja sigi haitoi sing thoraba entrepreneur amadi innovator singi hona jamanna Manipur nongmadi maromdum lepchabangam barajam orekani Kendra ki Shiksha Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Nahari Manipur ki Sagol Poni ki masagi haisingba phajaba khangba kanba madi thoidok hendok pamagun kaya leijai Mahut Mantri Yumnam Khyamchan ngasi Imphal ki City Convention Center da online building permission system hawdokre
साइबर जागरूकता दिवस राज्य से टोंगान टोंगान मफम कया पाकसना पांगथोकना ख्रे अमसुंग नोंगचुप बेंगोल की माल बाजार खंगहोदुनि चाउथोरपदगी मियोय निपान सिरे कया अमन थीब खंगद्रि पाउ लोइजरे।